Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Amasua maluya mahilia matallaqtanchip awqankichkan wawqillaykunawan puriykuna kaynata chayaykaramuchkanchiriki kunan chunkiskayniyuq marzo killapi wawqillaykuna puriykuna chunkiskayniyuq marzo killapi horanchipis kachkan 8:07 de la noche taytanchik paso tempe rimakuykuyllay chaynaqa riki willakuykunaman yaykusunchik wawqillaykuna pallaykuna rikaw achkallañan kachkan willakuykuna kunan tutapaq riki wawqillaykuna pallaykuna kaynatataq rikaw kay willakuytaq chayaykamun sichun grifokunapi combustible subisqa kachkinapiqa willakunaykichikshi wawqillaykuna pallaykuna a veces mana willakusqaqa mana ima sancionpis kanqachu rikaw sichun willakunkichik hinapiqa kanqas riki sanción kanqas riki chay llaqtanchik yaraqayman apaq munaqkunapaq riki castigo rikaw bueno chaymanta riki rimarisunchik kay willakuytaraq riki puntata rimarisunchik rikaw ari hayninpamantaraqmi kay sampanchu rikaw yachqanchikna rikaw yaqa iskay semanaña prácticamente kay sampanchupi paqarinta hinami kunan tuta achiyaq paqarin achiyaqmanmi chay nishuta pararora rikaw hinaptin chay pararoptin wawqillaykuna pallaykuna kay riki champanchuta aparun riki llaqtata aparun ña chaymanta reporte karunña rikaw pero no chay qhipantataq hinalla rimay kachkan wawqillaykuna pallaykuna hinalla rimay kachkan ima ichkanku riki de que Altun Urqus hinalla riki llaqtata sachakuyman apananpaq hina kachkan imaninantaq chay chiqapta puniqa Altun Urqus qunqayta sullmaykunmi incluso huchapas kachkansi huchapas kachkan nin chay qunqayta sullmarunman sullmarunqa qunqayta utaq chay hucha lluqsirunqa o sea desborde chaynata ruwarunqa hinaptinqa sampanchutas mas aparunqa mana hayninpa apasqanta hinallachu sino mastaraq nin wawqillaykuna pallaykuna incluso hayriki chaqchuykamullanku vista aérea dronwan rikaw dronwan kay hurquykamullanku rika wawqillaykuna pallaykuna literoncinta rikaw kaypi rikaw kay sampanchu altun kachkan jaja alto karu urqucharan wasqa altullamanta riki hampuspan lluqllaron rikaw pero kay kunapis kay waqtakunapi hucha kachkan kay altupi kachkan chaytaqa chay pajarintillanmi chaypi chakrayuqkuna rispan tarirunman kasqa hinapti kay tarirunku wawqillaykuna entonces kaypi kachkan hucha hatun hucha chay qunqayta ripurunqa lluqllarunqa masta paramunqa hinaptinqa bueno sampanchuta apakunqa
incluso chinkara chingman nichkanku awqillayku kaykaw awasunchik kaykaw kay qucha ¿ves? Ahí está Drongwangmi kayta tomaykullanku nishu qaqakunaman kachka karik altunmi kaw waqay Sampanchu wak utullan awqillayku wak chimpamiki Kimbiri kaylaw chimpañataq Sampanchu rikaw kay chaka kachkan kay chaka hanantamiki aytaqa kaymanta kusunchik kaytamiki chay aparon rikaw chay yaku kay mayu patallanta mana kaylawkunataqa pero kaylawkuna escaparon riki chay chakamanta iskay cuadrata hinalla waklawmi kaylawmañataq riki huk cuadrata hina uraylawman chaytamiki lluqllaron riki awqillaykunpillaykuna entonces kay altunpi kay muhupas kachkan ima muhuy kaykakunpas mana sachayuq rikaw total aeropuertochusmi aeropuerto Pampa ruwasqankuchusmi chay hina bueno a ver hatunchik kachkan kay hucha rikaw awqillaykuna pallaykuna rikaw porque escribamos ahí está un tonadito más kaymi chay huchaqa kaypaw kaq sachakuna machu sachakuna kaq uchuychalla wawqillaykuna pallaykuna machu sachakuna kaypi kachkan yunka sachakuna yaqa plantakuna yaqa taxa sachachakunalla paskanman hina hawakun pero en realidad kay machu sachakuna wawqillaykuna pallaykuna chaymi kay hucha kachkan hatunsu wawqillaykuna pallaykuna hatunsu kachkan seguramente kaykuna chikikalakunamanta ripuspanchik achka yaku riki Sampanchuta aparullarqa tukuwayjunpi sachakuna kullukuna chaykunata qhipirijuspa riki lliw kuña aparurqa riki wawqillaykuna kay videoqa ya claro kay prontollam kayta hurquykamunku pero chay pajarintinkunallama kay chakraman riqkuna kaytaqa qawarispanku nirqaku Sampanchu peligropi kachkan nispa aeropuertom kasqa kay alto muhuqa rikayta Pampacha kasqaw helicóptero tiyananchiki hanacharaqmi kasqa rikaw marrimari wawqillaykuna panllaykuna marrimari chaynata riki chaynallataq kay Ancash mamallay mama Ancashpipis kayna problemataqya ima pasakun wawqillaykuna pallaykuna de que kay mayu chakata aparon chayna ninku rikaw kay Ancaslawpis chay kay chaka kasqa hataq sutiyuq kataq o hataq bueno chay sutiyuq kasqa kay sarway lawpi chay sarway chaka ninkutaq huk sutiwan chaytas camioneta justo pasachkasqa camioneta pasachkaptin chaka wichikuykun wawqillaykuna chaka ripukuykun mayuman seguramente kay parakunawan riki kay nanta cimintonta riki ña kuyurachirqaña o asperurqaña nisunchik kay yaku riki chakata atin chay carrupa llasayninwan camioneta challawan mana ni hatun carruwanpaschu chay na llasaywan riki kuyupaykun hinaspan riki ukuta ripukurun hinatinsikkunaqa waskakunata watanakuspaña riki llaqta runa chimpachinakuchkanku nin riki pachakninpi runakuna warmakuna machu payachakuna kaypi payachata hapiykus chimpachishkanku waskallawan porque kay chaka necesario riki haykapika maya mana chaka kanqachu porque chakata aparunñaya mana kanñachu chaka wawqillaykuna pallaykuna kay nishu parakuna riki kay sector Collota wak distrito Catac provincia Recuay nisqanpi riki kay sachakuy pasakurun riki kay sarway chakata riki aparun wawqillaykuna pallaykuna tramo Conocha hataqnin riki Pativilca Huaraz nin riki entonces chaynamas sachakuykunapas wawqillaykuna apani challaykuna marrimari chaynallataq
kay Churcampapi wawqillaykuna palaykuna kay Pampas Churcampa Pampas chaypi chaqaya carro wawqillaykuna palaykuna waqtata ripukusqa pachata chankariyta huk cuadrata nisunchik huk cuadrata ripukusqa wawqillaykuna palaykuna chay carro riki apan amawtakunata amawta apaq carro especial rikaw amawtakuna riki carrota contrataykuspanku mana riki puñuyta munankuchu qillakunku puñuyta hinaspanku riki qilla karkun mana chay puñuyta munankuchu llaqtallamanta rinku rikaw punta amawtakunaq riki puñuspinmi atendejku rikaw pero chayna kay sachakuy pasakurun riki. Arriba wawqillaykuna palaykuna niskarqanchik rikaw kay Churcampalawpi yaqalli llaqtanchikkunapi pinchosmanpas rillarinku amawtakunaqa temprano tutapayta rinku tardillan kutikamunku rika como la 1 clase 1, 2 taqa 3 taqa ripukamuchkankuña riki wawqillaykuna palaykuna y Churcampalawpipas igual chayna riki rillarinku rikaw amawtakuna kay carrochata contrataykuspa seguramente kaqnin amawtaparaq seguro chay carro rikaw chaqa qaqata ripukuykun wawqillaykuna palaykuna kunan kay achillay pachapi kay sector Lechuguillas nisqanpi kay Pampasmanta waka Churcampaman arina ñanpi chay pasakurun chay carros hamusqa de Huancayumanta kay centro poblado Valermo nisqanman chay centro poblado Valermo perico wawqillaykuna palaykuna kay amawtakuna yachachinku rikaw y chaqa riki ripukun riki carro y chaywantaq wawqillaykuna palaykuna huk wañukun mana llapanchu sino huk wañukusqa chofer wañukun nin riki wawqillaykuna palaykuna chay riki nin kay accidente pasakurun kay sasachakuy pasakurun amawtakuna riki kay carruchiykuptin chay fundo imantaputin jaja carro jaja ukupi riki kirisqakuna tarikurunku riki kay amawtakuna wawqillaykuna palaykuna kirisqakuna kachkan huk wañusqa rikaw chay sasachakuy amawtakunapapas rikaw y mana chayllachu sino kunan kay para timpupi wawqillaykuna palaykuna huk sasachakuypis kachkan amawtakunapaq anki chayraq amawtakuna richkanku matriculallamanraq claro matriculariqchiki chay tarwakurunku rikaw matriculallamanraq richkanku chay achka amawtakuna sasachakuypi tarikuchkanku kay nishu parakuna kasqanwan hinaptin wawqillaykuna palaykuna kayllapiña kay parteta rimaykusaq de que Ministerio de Educación nichkan wawqillaykuna palaykuna suspendisqa kanqa kay lunista kay clase hallari nispa nishu parakuna kasqanrayku kay lunes 16 kay hamollata kunan juevespiña kachkanchik paqarin viernes sábado domingo lunes llata hallarinan karqa clase chaynamiki ña programasqaña kachka pero Ministerio de Educación como kay sachakuykunata aunque kay willakuytaq manaraq uyayarqaraqchu pero ña huk lawkunamanta amawtakuna chay matricula riqkuna sachakuypi tarikurunku mana ñankuna kanchu escuelankuna chayanankupaq wakiqsi hasta qhipikunawan chayachkanku wayqukuna ñankunata aparqariptin chay sasa chayachkanku hinaptin niykurun suspendiykusunchik kay inicio de clasesta hasta hamuq lunes 23 de marzo kama semana suspendisqa kanqa wawqillaykuna palaykuna kay clase
ña ni karamun ña Ministerio de Educación ojalá yari que kay pajarin minchakun kachkanraq chaypi cambiaykamunmanku parikao directiva kunata hinatanga hinataña qallarisonchik wakiqllapiña chay punchawpaq ninqachu kampas porque kaypi claro y kachkan chay willakuy en el Ministerio de Educación nichkaña suspendisqa kachun kay parakunawan amawtakun sachakuchkanku principalmente kay zonas rurales nisqanpi distritunchikunaman, llaqtanchikunaman, comunidadninchikunaman sasachakuypi tarikuchkanku. Claro kay Huamanga cercakunaman kay como Socos, Chiara, Vinchos, incluso Vinchos pues en la capital, ya kay Vía Los Libertadores chay. Pero nisonchikia zona Pacha, Hanainin Joñani, acá Chaquipampa. Es otra historia, pues una payaicuna. Igual que la han pasado a Cocro, bueno, aunque también los la manga más cerca ya, pero a Cocro, que la Jipacuna más caruchaña, pero aunque hay Ayacucho muy original ya Jaliu carro pachayanan, pero cachcan yachtakuna, que más juclao kuna, penes un chillao, o acá Vilcasuamán, o acá Gallo Laupi, o acá Puclio, Coracora, Chayconapi, caro, caro. Por ejemplo, acá hay la marja, oreja de perro, o famoso oreja de perro. Sasari, una palabra, Sasari. Es principalmente que escuela con ama, aunque se capital manga, imagínate, pues ya ñan richcaña. Aunque sea hace un chapsileco, imagina para rico con plegona, entonces se nape suspendí con l'ingricao. Ya de que Willacuita Tucus por una plegona, que taita Basilio Quispe, país que chay chofera o carroyo, país iguaño cola. Ya chiscan china chofer con ajamana, guaño itaja tarincucho, país con aja como Jabaconco y las payachanco y pavaronco o siempre salvaconco chofer con agua añonco acompañar ninguna hombre que a veces acompañar ninguna guactampe va que puño coste ni cuenta taps concho rigao un white carro pa obtener o wichipting guay ni jabari con ya pasa chaco de piña rigao pero que chofer guaño con las taita Basilio Quispe más conocido como Burrito mamá apellido ga va que Kirishakunata Rique Aparonco hay centro de salud de distrito de Paucarbamba man Aparonco chay siki kachkan cerca rico aukuyagona panyaigona atendenan copaj mare otro puente mama mama kay hanap jawaron chingña chaka wichiron awak ankashpe hukchaka pas wichiron aukuyagona palegona paka huk chakapas wichiron mama llama kaime o trawachkanchi waka sawai nisqanpa uqllaykuna pallaykuna ankina chaychusmi hina chay chakachusmi kaypi porque anki kaypi riki futuntin kachkan rika pero kaywanja kay watapi achka chakakunaña wichiron sachakuna kanchintaqmi chakakunaña wichiron incluso kay Huamanga zonapis wak sur lawpi wichiykunña chakaqa rika kaypi nichkan kataq lawpi puente Saruay nispa rika hukninpiqa riki hina chay kataqpitaqsi hina chaychika a veces sutita rika a veces mana sumaqtachu qillqamunku mana hawakunchu centro de operaciones de emergencia regional paykuna nirika carro purichkaptinchik kaypiqa manam camionetachu kaypiqa purichkan Volvo Volquete o Volvochu kanpis kaway justo purichkarqa kaypi chakarayakuchkan waqtanparayakuchkan carro purichkaptinmi chakayqa huk fotochu kanpis imaynaya kanpis mari wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq kay Ancash lawpi qajaripuspan carro tañiteron wawqillaykuna pallaykuna machorumi carro tañiteron achka hawaqpiñam kay pasakun kay para qallaykusqanmanta mana primera vez chu carro tañitin wawqillaykuna pallaykuna kay ruta llamaq
Huaca Callejón de Huaylas, Laupic, Huac Ancas, Laupic, el distrito de Pacleón, provincia Bolognesi, Chaipe, Oregona, Paregona, Inicio, Paracona, Casjawan, Areque, Jaja, Romicona, Huichicama, Jaja, Romicona, Huichicamo, Alto Manta, Enas, Pacarro, Tañeteros, Jagacaipi, Convita, Oregona, Paregona. Chaipe, que pasajero con Atare, claro, a Huichicamos, para Umacharian, quiere, o sea, vidrio con Apaquis, Pangareque, a Japerjar en Ricao. Achka herido con herido yo con quieres alguna hermana cancho o años jaja lo más importante herido jare que me napas atendina con guña chiqui allá en sacha cuigona cachcan gai para con agua que con pancha legona China ya tagari que a ver chay kamaya chuca y parte a ver que en San Pancho un coteres onchi cha hoknya chukachkan bueno chay el americano chay kamaya un cachkas chay accidentes. Ya ya China ojile con una aunque ya comunicado ta el gobierno Jorge Camoña minchaja y mainapas ya funcionan gaña che gas camise nichcanco ojalá ojile con pelegona porque ya cachcan chunca iscani piña pagar en chunca kimsa yo mincha chunca tawayo rico ojile con pelegona sábado hasta sábado camame que kiking TGP, transportadora de gas del Perú, ya TGP, Kikin, Llegona, Palegona, Plazo Tachoraco de Corja, Chay, Puncha o Cama, Alichazaj con ISP, incluso Jaina Puncha o Jabalis Carganji hasta 50%, tuvo con aparón seguramente, Largo Tareca o Quicharón, Cuenaspa. Más o menos chay ya tuvo con una tarea que liuta cambia y machcanco largo tarecao porque chay uchkukus jalanta parcha chay go tengo manachik alin mancho chay tuvo con oxidas para pagar minjagona caglia tohyang man para natin achka tuvo tam aparusako según foto con video con manjina y largo tare cambia chcanco largo suta Maina sayaita ya cambia chkango porque tuvo ya mi que hato so hay que metrochka como chula ya tuvo acá yaco apanayan tuvo con allá a ver 3 metros 6 metros ya no con allá haton gonar mínimo 3 metros largo chami 6 metros ya haton chay gasto boja ya chay nachos más 6 metros no jamachos achkata pero tengo nos hay que metro ya cambia chkango porque según que hay foto con video con chayamos a mina cambia chcanco que chay tuvo con ata va que con pelegona ya 50% avance ya nerome que no tenga seguramente yo aspero jacuñe nas pagare que fácil ya tañare que chora chcanco tuvo ta fácil chora ya ñami nas pare que a prueba y con gaco y nas pagare que aunque se alimenta pues pampanga coñame que solo que gare que funciona y funciona chonga porque quichare esperarme que por ahí banjaco usuchcancho manacho en España me que agarrar que pampanjaco ricao pero y mata pasacuchcan gaso en ojo con pelegona que miscaña guerra avisa no mata gente ni espargao agarrar que cae chimbotepa kana puncho arquipamanta y margancha arquipapichana grifo yocta chaga que intervinieron con anja chimbotepe o acá provincia santa niscampe intervinieron con grifo trabajo legona palegona chaypeniscan delito de especulación, alteración de pesos, medidas, conducta tipificada en código penal. Del especulación es rampas delitos trabajo legona palegona. Entonces administradora tariki chagaya ya operativo traigos banco desde la fiscalía prevención del delito trabajo legona palegona. Yam Casjaco Picuna, Fiscalía Prevención del Delito, Ocenermín, Indecopi, Defensoría del Pueblo, Municipalidad de Santa, Fiscalía, Policía Fiscal, Fiscalía Garicón, ¿no? Policía Fiscal, Paikuna, Waujiegona, Palegona, Yapan, Coriquiche, Grifo Kunaman, Grifo Maricorjaco, seguramente que hay Grifo Manta Carja, denuncia, Ricao. De frente rispango chaguatu chaykamon gorikwa con palegona paikona que inspección nisjanta rora y conco diferentes grifos fácil llame cao le pregunta mi choray con tanto cuesta nispa chay un rato hati paikon con pancha legona
Chaynallata justamente kaypi kachkan arika más kayman tupaqnin wawqillaykuna pallaykuna kayllapi churaykusunchik y está kaq kaypi nachkanchik wawqillaykuna pallaykuna de que niwachkanchik desde gobierno manta pacha y desde el Ministerio de Justicia chaymanta ya y chaynallata riki kaypi kikin mama premiera o Denise Miralles paykunapas rikaw nimuachkanchik delitom chay especulación, o sea pakaykuspayki manam kanchu combustible, por lo tanto subieron ese delito aunque puntataqa manam intervenirkuchu manam intervenirkuchu porque empresa kunamiki defendikuq imanispa este es oferta y demanda nispa rikaw chay leyman hatpakuq oferta y demanda. Kaypi mama primer Denise Miralles nichkanriki manam kanchu caso motivo chay preciota llapa chay grifokuna subichinankupak kay llapa combustible pata porque combustible manaña GLP-llaña subichkanga sino lliwtaña maqtakunaq soberachin wawqillakuna pallaykuna pero igual kaypi nichkanrikaw kay malas prácticas de comercialización chayta qhipanchanapaq llamkanan SUNAT Ministerio Público hinaspa yanapanantaq chay OCENERMIN Organismo Supervisor de Inversión, Energía y Minas yanapanantaq kay Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de Propiedad Intelectual INDECOPI hinaspanin kunan jueves 12 de marzo hallaykun a nivel nacional a nivel nacional supervisión llapa grifokunata principalmente Limapi wawqillaykuna pallaykuna pero kay intervención se ganan a nivel nacional, así que kay Huamangapi amam upallallaj kakunkichikchu señores transportistas de empresa Turismo Vinchos, Niñobamba y diferentes lugares marejkuna o taxistas o mototaxistas hawankichik kay preciokuna subishqanta masta cobrakusuyta munasonkichik hinatinqa denunciaychik ya kunan celularkuna kachkaña celularkuna kachkaña simplemente publicaykuychik ya paginaykichik nada más kunanqa liwchapamriki chay página redes sociales rikaw TikTok aspa o Facebook aspa rikaw chay principal rikaw YouTube chaykunaqa bueno videokunalla especialllaqa rikaw. Entonces a nivel nacional principalmente pero provinciakunapipas liw kuchunmi chay supervisión kana a partir del hoy 12 de marzo Fiscalía sancionará alza de precio de gasolina GLP, confirma el gobierno. Confirma el gobierno. Entonces ahí está. Revisar, no mata gente, nicho. Ahí está, chaitara pública de Garamón, con norte, pechana, intervenir los bancos, chay chiqui, que norte intervinieron, digamos. Justamente que hay cama chico y te caso para que con palegona. Así que manan motivo cancho, razón cancho, chay subichinango pa ojilegona palegona. ¿Ya? Chayna ya taj. Para chos muy wichika chamuscan y mens campas. Chayna tarigo ojilegona palegona. Grifo conatam. Riki incluso que hay diferentes sí, pues, para muy chica chamuscas cañas hotel. Entonces, hay diferentes medios de comunicación, ya fuerte canja operativo a todos los grifos. Combustible manan huicharinancho nispa llegona palegona. Así que simplemente ñoganchi yachtarona, carro principalmente, o pasajero para rica, javan, que nos paga. Simplemente publica chay que rico con la página de pericao, redes sociales en un pequeño videito y hasta es suficiente el con palegón.
Chayñataq riki iman pasakuchkan kay pavimentación o asfaltado o de vinchos o rosaspata, porque rosaspata vinchos man pertenecen. Y kay kangallo awqillaykuna palaykuna kay llachuqmayo alpachaca munaypata, porque kay carretera riki wakninta especialmente chay hatun carrokuna wakllanta purikunankum amaña kay wamangapi atrasakunankupaq riki kachkan rikaw ña chay incluso utilizankuña wawqillaykuna palaykuna utilizankuña. Pero imataq pasakuchkan chay empresas wawqillaykuna palaykuna mana sumaqtachu chay cementuta waqaychan, mana sumaqtachu hinatin mana sumaqta waqaychata yachasqanchik kay parakunapiqa yaku yaykurun humedad yaykurun hinatinqa o pasadoyaron hinatin ima pasakun manaña servikuñachu manaña hapinñachu chay cemento, manaña hapinñachu chay pasutin mal almacenamiento. Chaysh pasakuchkan. Entonces, kay manaña hapingaña hinatin paykunanqa faltaron mi presupuesto gobierno yapami tukupanaykupaq joleje tokoron ya material transportico chay material haypancho ninankupaq eso seqa kusalla ñawqillaykuna palaykuna kay empresakuna mana chayllachu awqillaykuna palaykuna mana chayllachu como chay cemento perdichkanña. De paso chinkachkantaq wawqillaykuna palaykuna, taqa nichkan kay según kay denuncia wawqillaykuna palaykuna chay cementos chinkachkan huklawman apachikuchkan, porque chay hatun obrapiqa ayka bolsa cemento wawqillaykuna palaykuna, entonces kay carretera kaynam chay proyecto mejoramiento y ampliación de carretera MP32A Minascucho Llachuqmayo Alpachaca Munaypata A103 Rosaspata, kay carretera riki cruzan Chiara, claro Chiara kachkan Moruchucos y Vinchos kay kimsam distrito ukunta riki purichkan kay chimpachkan kay carretera y chay riki pertenecen kay Chiarawan kay Vinchos kay provincia Huamangaman y Moruchucos ñataq kay provincia Cangalloman rikaw. Haykapa chanintaq chay carretera 86 millones de soles, mana nada joleqechachu rikaw awqillaykuna palaykuna kachkaña chaqaya informe de control número 06-2026 OSI, chaypi riki organismo de control institucional de gobierno regional Ayacucho paykuna riki hawariykunkuña hinaspa nichkan rikaw cementotas apachkanku, hinaptinsi wawqillaykuna palaykuna mana almacenpi cemento kasqan tupanchu chaypi yupaykuptinku faltaron wawqillaykuna palaykuna faltaron cemento, se chinkaron cemento. Porque cuaderno obra peri que sapapuncha gorgonku rikaw según necesitasqankumi hina rikaw 20 bolsas, 30 bolsas, 10 bolsas, almacenmanta urquchkanku, pero tupaykachinku hinatin semana tupanchu, chaypi nichkan mana sumaq valorizasqa menos tachu chayrantorraku, pero chayta rika empresa wawqillaykuna palaykuna aclaranan, chaynallataq nintaq chay llapa material ninchik rikaw tanto agregados tanto cemento aquel materialkuna mana sumaq waqaychasqachu kachaykunan para temporaqta rikaw hinaptichkan chay calidad chay materialkunapi chay calidad nisqanta riki perdichichkan riki wawqillaykuna palaykuna, manas chay control y salida o registro de materiales manas completuchu wawqillaykuna palaykuna,
hinaptin chaqay nisqan chay denuncia iskay pasakuchkan utaqmi chay material perdiptin riki wischuchkanku pakanlla utaqmi chay mana por mal almacenamiento rikaw utaqmi chay suwarukunku aparukunku chayman sombrealla chaynapi kayqa pasakuchkan nispa pero chaytayqa empresa riki chiqapchanan ukchuy kachkan riki pipas rikuqnin denunciaqnin ari paymi aparun porque según sichum chay kanman hinaptinqa tal runam aparusqa tal runam qhipikurusqa tal ingeniero tal carro chaykunapas kanmanchiki rikaw ari chaykunan pasakuchka wawqillaykuna pallaykuna kay obrapi chay obra importante riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kay Huamanganta por ejemplo Vinchosman riswanña riki kay Chiaranta rikaw Chiaranto aklanin Pampakangalón muyukan baqaykamunki Rosas Patras yawraman pasaykamuwaq rikaw porque pistachaña kanqa riki sumaq rurasqachaña wawqillaykuna pallaykuna chaymanta incluso ña pasaq programakunapi rimarqanchikña incluso chakrayuqkunapas harkakusqaku chakrayuqkunapas harkakusqaku chakraytan tarpukuynita nispakuna rikaw bueno chaykuna ojalá riki tukunmanña wawqillaykuna pallaykuna porque imaynan paykuna chay pavimentot mañakurqaku porque chay camionkunam chayllantaña purikuyta qallakuyku ñatinmi que polvo riki polvo tinkuna pista kaptinqa manaña polvo kanqañachu pero chay hatun camionkunata ratuchal perderachinqa kay sumaq musuq pistachata wawqillaykuna pallaykuna chayta muk problema kanqa rikaw pero chaykunatapas qhawarichkanataqa ya llaqta runa riki qhawarinanchik wawqillaykuna pallaykuna más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari noticias nacionales chayman riki yaykurisonchik kay JUSDEM wawqillaykuna pallaykuna JUSDEM paykunam riki kay asociación de jueces de la democracia ninmikaw paykuna renunciata chaykachinku de que juezkuna fiscalkunam investigasqa chay corruptokunam ninanchik rikaw mana chaynatachu nin sino solamente investigados pero pikunata chay investigados corruptos pues, los famosos cuellos blancos paykunam kutikuykunku kay justiciaman nisonchik kay fiscalía de la nación man y diferentes kay poderesman kay rikaw mama Delia Espinosa mana Delia sino nama Patricia Benavides mama Patricia Benavides fiscal corrupta wawqillaykuna pallaykuna jarqus hamantaña manallin rurasqamanta jarqus hamantaña kaqlla kutiykachinku chaykunatas kay Perupe kay asociación de jueces del Perú chaykachin denunciata kay Corte Interamericana de Derechos Humanos nisqanman chay umallichkasqa kay mama Antonia Sakikuray vicepresidenta de JUSDEM enaspariki nin kay Tribunal Constitucional mana constitucionta respetachinchu más bien kay Tribunal Constitucional chayta ñawinchikkus yanapachkanra por ejemplo kay mama Patricia Benavides bata Patricia Benavides kutiykunapaq kikin tribunalmanta yanapakuykarqa riki wawqillaykuna pallaykuna aparishkan riki chay tribunal pipas y kay diferentes poderes de estado nisqanpi nisqanchik kay justicia ruwaqkunapi rikaw mana chay requisitukuna cumple chaypan sutin perfiles chay cumpleqkunam paykuna tiyachkanku hina Españata chay reincorporación nisqanta chaqaya chay huk fiscal supremo tapas kutiykachinku un fiscal supremo cuellos blancos ta kutiykachin desde tribunal wawqillaykuna pallaykuna hina Españata kay mama Delia Espinosata jorunku y chayta ña denunciata chaykachinkuña pero wawqillaykuna pallaykuna ñuqamanta allinmi kay denunciakuna riki kay entidades externas o supra nacionales nisqanman chayachikuy rikaw pero huk rimaritaq wawqillaykuna pallaykuna ima
mana ya kay Corte Interamericana de Derechos Humanos imatapas atimungachu. Simplemente imatanin a ver Estado peruano cierto chukay pasakuchkan a ver informe que nada más. Tincha informe pa apangarikao manam chay gamnispa llullatarikao manam yang acusas kara conispa juez kunata fiscal kunata manallin juez manallin fiscal kotigoqtaya paykunata man sayapakuspa que informe ta presentan chayta tupachinqa kay denunciaman hina informe ya te presentamos informe. Pero chaylla pascangaña chico auxiliaykuna pallaykuna kay Perú llaqtanchikta pinqayman ari que choranankupa qarikaw porque chikapta pone chaqay huk ejemplollapa chaqay Patricia Benavides chaynata chay huknin fiscal supremo kutiykachinku ña jarqusqamantaña wawqillayku ña jarqusqamantaña ña wischusqamantaña chaykuna mana allinchu mana chayllachu kunan riki kaqaya allin fiscalkunatam kaynata ruwachkanku rikaw kunanqa jueztaña Ministerio Público wawqillaykuna pallaykuna suspendikun isqun killa kay juez Rafael Vela wawqillaykuna pallaykuna fiscal Rafael Vela paypa hateqnin kachkan Domingo Pérez tapas igual jorunku wawqillaykuna pallaykuna simplemente kay caso de Alejandro Toledo chaymanta rimarisqallanmanta mana kay corruptokuna paykunapa mana allin rurasqanta yachananchikta munanchu chaymi ñuqa nini kay corrupción kanman wawqillaykuna pallaykuna público kanman sanción público kanmanta sanción administrativa sichum kanqa penal también sichum kanqa civil también chay famoso reparación civil sanción civil chaykuna o muerte civil chaymi chay civil penal kaptinñataqmi según delitoman hina uchkuwasim apaygusqa entonces ñuqa nini ñuqllaykuna pallaykuna pipas maypas huchallisqa kaptinqa kanman primero sanción pública imaynataq chay sanción pública kayna publicasqaya kanman arikaw y chay procesokuna hinatin lliw yachaswanchik wawqillaykuna pallaykuna imaynanpitaq kay Rafael Velata justamente kay acusaykurunku porque pay publicaykurqa o sea willarurqa prensaman arikaw prensañata ñuqanchikman chayarchiman chay willakuyta y chaymanta wawqillaykuna pallaykuna mana eso está prohibido ninku wawqillaykuna o sea chay incluso leytapas kunan ruwakaykamunku ama chay delitunku yachasqa kananpaq pakasqa kananpaq y chaykunam cambiana wawqillaykuna y kaykunamanta manam ni ima politikutapas uyarinichu kunankama wawqillaykuna por ejemplo tema de corrupción tema de justicia kay tema de kay operador de la justicia niskani kay policías corruptos jueces fiscales corruptos tribunal Junta Nacional Defensor del Pueblo chay corrupto kunamanta manam pipas o allin propuestanta apaykunchu wawqillaykuna pallaykuna mana ari kachkanma wakiqkunapa chay propuestankuna en tema de seguridad ciudadana pero seguridad ciudadana allinma chay wakiq allinta mana allinta apaykuchkanku rikaw pero necesitamos propuestas kay congresoman ariq paykunapa makinpim chay leykuna wawqillaykuna pallaykuna por ejemplo ni pipas ni actual congresopi kaqkunapas chay mama Margot Palacios chay Alex Flores kay temamanta rimarinkuchu wawqillaykuna pallaykuna y kay musuq riqkunaqa peor simplemente wakiqkuna ari querichkanku por cumplir
Ichallapas por arrastre yaykucharullaiman nispariku awqillaykuna palaykuna hinaspan chaypi qullqinta ganakuspanku kakunqaku, claro. Como congresopi kanrika asesor churakuykus, señor asesor, kayta ruwamay wakta ruwamay nispa mandaylla mandakuspa ganakunqariku awqillaykuna palaykuna. Congresistas inútiles, chaynata nisunchik. Simplemente son congresistas inútiles awqillaykuna palaykuna. Mana sirve. Kunan kay congreso chayna runakunam tiyachkan chaychiki cantidad empleado tarika chunka, iskay chunka, hasta pichqa chunka empleado yoq kakunku paykunalla llamkan wawqillaykuna palaykuna. Y votankupas mana concienciachu, sino bancadankum nikunku, señores, jefe mandaykan mamakayku, llumi votananchik kaypaq. Amén. Votaykunku awqillaykuna palaykuna. Y chaykunam tukunanriku awqillaykuna palaykuna. Pero manama kunankama kay politikunchikunamanta actual kay congresoman riq, seas diputado, senador, regional, nacional, nima sutiupas awqillaykuna palaykuna, manam kaykunamanta rimarinkuchu. O rimarispapas rimacharinku yanqalla awqillaykuna palaykuna. Porque paykuna ganaron hinaspaqa chay bancadapa nisqallanta rika kayta ruwasun, amén, makikita kuchukuychik, amén, simikita kipuychik, amén, qhemchiychik, amén, imama chayqa awqillaykuna palaykuna. Patrón niykunman hinaptin paykuna amén, amén, hinachaymi chay votokunapi chay mana allinkunata riki aprobachkanku, mana allin ruraykunata ruwachkanku. Si kachkanman huk iskaylla rika, ñuqa yaykuruspaqa mana según ñuqapa pensamiento minam ruwamusaq nispa niqkuna. Pero mayor parte mana. Kay Ayacuchupa hayk'ataq candidato kakuchu awqillaykuna palaykuna, Ayacuchumanta riqkuna. Claro, mana illapachanchu yaykunqaku, candidatullaya. Pero mayqin yayaykunqapas, mayqin ganaronqapas. Por arrastre awqillaykuna palaykuna. Solo por arrastre. Chayñataq kay mama Delia Espinosata maqtachata riki chiqnichkanku porque paymi lliw denunciaparurqa congresista llapachanta. Ñaqa llapachanta awqillaykuna palaykunchik corruptokunataqa. Hinaspami que pay amenazaykurqa rikaw, yaykuruspaqa ama chaykunata rimanmanchu karasta yaykurunankama rikaw. Pero yaykuruspaqa kutiykuspaqa ñuqa cantumanta denunciaykush kay corruptokunataqa qurqukar charisqa uchku wasim apaykachik nispataqmiki. Hinatinmiki congresoman ima amaraq chayna rurachkaptinchik mejor qarqurusunchik nisqa qarqurunku awqillaykuna palaykuna. Tenriki kunanpaq riki aprobarqaku kay kaqlla inhabilitasqaña kachkan chunka wata. Pero kaypi paykuna yapaytaraq munanku riki otra inhabilitación. Ima inhabilitación taña paykuna nichkanku riki chay muerte civil chaytaña riki awqillaykuna palaykuna. Es una venganza política su awqillaykuna palaykuna imama kay justicia kay Perú suyunchikpaq kaynaq kanqa. Ten justo congreso periki chayta qawarirqaku hinatin voto faltaron awqillaykuna. Faltan riki hayka votollam kasqa 56 votos chaynallas karon. Sea 66, 67 votos chaynas kanan kargan faltaron chunka votos. Mana liuchacho risqaku rikaw, ahí está, solamente 56 a favor, 20 en contra, 3 abstenciones, solamente 50, 60, 70. Un poco más de 70 congresista con ella votar jaco que mana llapachanchu llapachan vota tenga que se hay para un cara rikaw. 56 votos más 20 votos cuando son 66, 76 más 3 votos son 79, ¿no? 80 vamos a pancho, hay congresistas falta. Falta 50 congresistas o que con palegona. Tinchaina pe mana inhabilita con gucho que
o tajari que seguramente hipa pagari que cada che inhabilitación tal pinzangaco pero mana hay paron chao kay mama dele espinosa pa kusinin pagari kao chenan pasakuch ko llegó una película kay Perú llaqtan chikpe chenya tari que chayna llata jari ora kachkan la jari kao inapten jari meresun chika elecciones montaña rikao kay José Luna Galvez paitame que uchkuasiman apaykunanku pamañachkanku chaqayari que kay pikay nakay canal de la corrupción Willax chayperi que publicaykaramunku iskay chunka iskay wata uchkuasipi tiyananpaqsi kay tayta José Luna Galvez mañasqa kachkan por presunto organización criminal, los gángsters de la política, chayna sutinchachkanku. Mana payllacho sichum payta sentenciarongaku hinaptin hasta churimpas tiyaronmansa kay uchkuasipi. Churintin tiyaronman nichkan. Entonces kay Pepe Luna pa partido nikao Podemos sutinchas kachkan como organización criminal, igual Fujimorismo, organización criminal, ya. Avanza País, igual otra organización criminal, igual APP, Alianza para la Corrupción de Plata como Cancha, organización criminal. Y imagina criminal con la ley tarike roamon jamaname que kikinku pa contrampa roamon gacho, kikinku favor ni para mí que chaymi ka ley con areke kachkan roras jari que justamente paikuna pa favor ni para rikao. Chayñataq Wolfgang Grosso riko awqillaykuna palaykuna kay protestaqkunata nirqari que paykunaqa allintam riki chay militarkuna wañurachin nispa awqillay y kunan pay presidenciaman richkan kay Wolfgang Grosso justamente chay rimasqanta allinpaq wawqillaykuna pallaykuna publicaykaramun incluso prensa kay Wolfgang Grosso tari que wiñachiyta munarqa imapaq payta churayta munarqaku como chay famoso imaninkum kay outsiders ninku rikao famoso outsiders pero como paypa chay kay protestaqkunapa contrampi kachkan videokuna imapaqma chay tariman rikao y chayon awqillaykuna allinpaq riki allinpaq chay rimarqa allinpaq grabasqa kachkan chaykunata riki publicaykaramunku kay plataformas digitales nisqankunapi y prensa nacional payta riki wiñachiyta munarqa rikao porque según kay denunciakunam hina por ejemplo Carlos Álvarez paytapas hatuncharaku y paytañataq rikao chaqay hachacharonku eres Vladivideo kachkanqa pay imanan chay Vladivideo runaqa wiñanqa porque kay nuchay runakunata riki churanku imapa fácil controlanankupaq ya Wolfgang Grosso igual chay militarkuna wañuchiptin allinta wañuchin nispa rimarqa rikao esos son violentistas esos son mala gente nispa nirqa riki chay protestaqkunata awqillaykuna palaykuna ya kunanqa kay Wolfgang Grosso ya está muerto, políticamente muerto. Igual Carlos Álvarez está políticamente muerto por caso de Vladivideos. Y na llama campaña torayta roachkan pero mana llama ancha paymanta rima y kanñachu. Wolfgang Grosso mantan kay redes sociales pianga rima y kakuchkarqa y también ya está fuera políticamente muerto Wolfgang Grosso. Ay. Chayñata riki chaynallataq kay por ejemplo candidato de Fuerza Popular claro paykuna como paganku enaspari que paykuna sunqullankum tupachikun imanintaq kay caso Tía María kay arquipapi mana munankuchu llaqtaruna chay minamanta chay cobreta hurqumunankuta rikao porque minas no agrosí nisqankumika o agua o agrosí ya chay Tía María una riki chaymanta imanintaq kay candidato nin rikao
chay protestakunaqa qullqiraykum protestanku nispa. Pitaq chay qullqita paganman tanto runaman protestananpaq wawqiykuna kaynan kay politikukunapas siminpi fácil challa ima rimaypas wawqiykuna prácticamente. Paykunaqa siminpi chayasqam imatapas facilta mana pruebayuqta rimaykunku. Chay protesta timpupi kay congrestanchikuna rimarqa imanisbataq. Chaqayqa Boliviamanta hamurunku chay punchos rojos. Chay imakunataña chay yanqakunata rimakuqku y kay protestakuna yanqachanankunanqa imanisqanta kay candidato de Fuerza Popular. Pagasqam chay runakunaqa protestanku. Tanto runaman a ver pitaq pagarunman protestananpaq. Eso es algo absurdo pues wawqiykuna pallaykuna. Pero kaynaya kay runakuna a veces candidato kachkaspa chaynata riman. Congresoman yaykuruspaq que facilñachika payqa kayna waqnam kaykunaq waqnam, o sea, sin pruebas. Justamente chaypamri que wawqiykuna pallaykuna chay rimaypami que hucha. Ese es delito wawqiykuna pallaykuna. Pero paykuna chay delito tarik imaninku no, esa es opinión pública, ¿no? Opinarán en Chicanyamiki. Opinar no es delito, sí pues, pero opinan aquí para que maname que yangatacho, si no, opinan aquí para que con base, con pruebas, o que incluso programa perimascona, no gaman jalaycos, claro, vaquescona, siempre cuida con de que chay huilla cuicanan chihap, chihap, mana llullataj, incluso hay programa jalarín, piñogan chihap, choran siempre, amasúa, amalulla, amajella. Entonces chayta cumplinan wawqiykuna pallaykuna quizás engañaron aswan chayqariki ya manañamriki ñuqanchik puchanchikñachu kunanqa información kay redes sociales pi engaña o pipas llullatapas niru aswan chay tanqayku aswan chay llullakuyman ya chayqariki ya ñuqanchikman escapaqñamrika pero mana yanga llulla kuchkanachu wawqiykuna chayqa hucha claro kunan tiempo ari llaparunam llullallaña rikurikurum llullawan gobernanku llullalla imapipas wawqiykuna pallaykuna puro llullakuy yanqarimay a pesar que delito wawqiykuna claro chay llullakuyqa mana delituchu pero chay yanqarimayqa delitomiki. Pero paykuna como son políticos, como son poderosos, paykuna ninku chay yanqarimayta. No, eso es opinión pública no es delito. Entonces, mana opinión pública delito kaptin, pipas maypis imatapas ninakuswanchik fácilmente. Chaqay chay Rospigliosipas chay mama Delia Espinosata payqa terrukam nisqanmanta chay juicio apasqachkan, pero Rospiglios imaninta, no, esa era solamente opinión pública nomás, opinión yo. Entonces tenemos todos derecho a la opinión y chayllam chayqa nispa. Marrimari wawqiykuna pallaykuna marrimari chaynalla tarika otra candidata de Fuerza Popular de Arequipaman rimachkanchik. Wawqiykuna pallaykuna paypas igual. Es otra pituca ningo rikao Arequipamanta rimanchik tía Mariamanta pues otro imaynampi paykunamanta rimachkanchik porque kunan kachkan iskay clasimiki candidato. Hukmiki hina llaqtanchik representa rikao chay senador o diputado, senador regional o diputado. Hukñataqmiki chay famoso senador nacional wawqiykuna pallaykuna. Chay senador nacional paja, por ejemplo, ñuqa riman rikao como senador nacional, es un ejemplo, mana rinichu yo no soy candidato, pero ñuqa riman como senador nacional tenga Arequipamanta, Icamanta, Limaman, maymantapas votawanmanku ñuqa rinaypaq, anchaypam sutin. Senador nacional, haykata senador nacional richkanku wawqiykuna pallaykuna, huk llaqtapa sutinwan, pero a nivel nacional representa. Chayta kay leyta ruwakuykun kay congreso riki kay killanku chay yaykunankupaq rikao ya chay sapakuna wawqiykuna pallaykuna. Igual kay congresaman richkan, congresaman nisunchik ña maña senador regional, nacional, diputado chay ninanchikpaq
y yachankuchu llaqtapa vidanto awqillaykuna palaykuna ni purupa prisionta ni llaqtankupa vidantas pero chay llaqtanku representasa rita qharichkanku kaynakunata awqillaykuna pallaykuna millananchik kaykuchu candidatunchikkunamantapas rimanam kanqa pero como llapanta qhawachkani mana valeqkunata awqillaykuna pallaykuna a veces casi no da ni ganas paykunamanta rimanapaq awqillaykuna pallaykuna chayñataq igual kay partido político PRIN kay partido político PRIN si wawqillaykuna pallaykuna kay Vladimiro Montesinospa partidon chaytaqa mana yacharanichu awqillaykuna pallaykuna ñuqallayqa ñuqallaypi chayraqa yacharullani kay Vladimiro Montesinospa partidon si kay partido político PRIN wawqichalyaykuna panichalyaykuna rikachkanmi kay partido político PRIN pitaq chay candidato awqillaykuna pallaykuna imam kay partido político PRIN pasutin partido regionalista de integración nacional PRIN partido regionalista claro chay PR integración del I y el N nacional kay Vladimiro Montesinos kay Alberto Fujimori chay un brazo Vladimiro Montesinos paisi chay plan de trabajo taruapunman kasqa kay partido político PRIN pato awqillaykuna pallaykuna así que sichun kay Vladimiro Montesinos lluqsiramunman karqa carcelmanta hinaspaqa kay partido richkanman karqa o bien presidenciaman o bien vicepresidenciaman o bien como senador nacional con el número 1 awqillaykuna pallaykuna y seguramente rikao runakuna votanman karqa rikao votanman karqa runaqa chaynami kao chay mana allin suwakuq chay corrupto akllananpaq runaqa maqtacha rikao awqillaykuna pallaykuna Españataq llaqta waqay kanqa entonces pim kay candidato presidencial mana ni riqsinchikpaschu aunque no ni paymanta rimanapapas ganaskanchu pero ahí está Walter Hilmer Chirinos Purizaga paymi actual candidato presidencial por el partido político PRIN luego champs kay PRIN niqma entonces awqillaykuna pallaykuna PRIN manan paypaq votananchikchu es su partido de tayta Vladimiro Montesinos y kunan mana maypangachu chay valla electoral nisqantu awqillaykuna pallaykuna cantidad partido 36 partidos chay 36 partidos manta pichqa suqta chaynalla valla electoral pasanqaku wakiqa mana pasanqachu mayoría mana pasanqachu a ver más de 30 partidos mana pasanqachu 30 partidos políticos wañunqa kunan kay elección awqillaykuna pallaykuna y chaymi kay partido aprista, partido fujimorista, partido de López Aliaga, partido de Avanza País, Alianza para el Progreso, chaykunata kunan riki chinkachinanchik wañuchinanchik imaynata paykunata wañuchisunchik huk partidoman botonchikta huspa manaña paykunapaq votaspa manaña paykunaman botonchikta regalananchikñachu awqillaykuna pallaykuna manaña kunanchikñachu mana votowanqa paykunaqa simplemente chinkanqa awqillaykuna pallaykuna kay política nisqanmanta ya entonces riqsirunchik kay partido político PRIN kasqa kay Vladimiro Montesinospa partido awqillaykuna panichalyaykuna chaynaqa tukupayninman chaykunchik ya son ya 9:10 de la noche. Y saluditos para los amigos Gilgamos Conapa, Visto Bueno Choramos Conapa, saluditos para Crosby, para Sósimo, Liu Parik, Ñaja Muchkan Yarika y Saba Pajarin Minchaleño Ojilegon Pelegona,
chaypichik kay noticias internacionales nisqanpiri informe completo qhawarisqasunchik kay guerra manta wawqillaykuna peleykuna alcance no wawqillaykuna peleykuna chay guerra masta mirayta munachka huklawkunapi incluso kachkanña informe desde el FBI de que Irán se bombardeaita munachkan kay oeste de Estados Unidos es California, costas de mar o océano Pacífico, California. Chay si kachkan kunan peligro cualquier momento so bomba chayron manchayman niskanku. Cierto chocaron imainacha porque willakoyqa mawqillaywan playguna kunanqa chaypas utin guerra leywan waqqa llullakunapas kakuchkanqa kay politikunchikkunaman uyarichkanchik llullakunata a nivel internacional peor wawqillaywan playguna peor es chayqa malla rikukullana tukuykuña Rimarininchi informativo regional Uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama yatana kaq kamachikuynintakama kaypi mirimasun tukuyrikchaq willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway